bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Henry Themla ban khang ya ka bot ka pai ba unjit ya ka PPP nang ne sakmat. Hidan kam nawar ka ba ban ra ya ka jingla haga sanchar ka khadar. Ben so tho balan ni ala ini ki jogi beri bagin sanchar. Kenum salya ban pinibor. Kenum salya ban pinibor ki amali la yangi ki amali kilang no ban pinibor kumtu kano tam mi upat ba. Tak kishin kimlang kita itunan. Namar kita kadau. Ngin yaki harengkat ketong bagi wanra jingla haga sinshar ka khadar. Baik ke jingla jubor jingla ka sarkar. Kikran an maki. Balai pat kimpelong ka election MDC habakaan kan penslam. Balai. Lada ka biang yaki te pinken geng. Oh, tipai dah pilas no tu. Kadon ke jingting thot ya ke Voice of the People Party. Namai dia pilar banyak rat ya ke bamsat naga jela ke jingi. Itu kita melayu jimentoy naga bamsat di persiang dan pintu pria ini kita ngalam di persiang dan pintu bakla. Mereka nong ketak kata kita angin sengap. Kalau don ke jingting thot ini kisi berorang palat liam yang Kam snoh manong itu. Kam snoh. Kama tanggal yang minum plek jimot igi bakum gitu. Angkang isno to banang ni sakamat kin senang pun kisim pento pria lagalo Dr. Ricky kum kandidat jongi lagalo pa pret lagalo pa adal bat lagalo pa hibing lagalo spokesperson kin suthat ini kat pa pinang that nginang pelung nginang singai. Katakan dia mensi mi pun kabangi ngidon apo jongi. Tegede galong kabangi kwa ban pensaya pi.